құрметті ата-аналар, келгеніңізге мұнда бір алғыс сізге. Өйткені сізбен біздің балаларымызды тәрбиелеп жатырмыз. Егер бізде бірлік арамызда болса, біздің оқушыларымыз орасан зор бір көмек болады деп ойлаймын. И я желаю всем вам, чтобы вы действительно провели хорошо время и показали нашим учащимся, как можно быть в любом возрасте здоровым и успешным. Жарысқа келіп тұрмыз. Немеремізді қолдап Аруай Күдерованың ата әжесіміз. Енді сол менің немеремнің сыныбын қолдап, осындай іс-шаралар енді ойлаймын жақсы. Мағынада түсіну керек. Өйткені осы шаралар ұйымдастырады балаларды, ата-аналарды, мұғалімдерді бірге. Осындай связь болса, ата-ана мен мұғалімдердің оқушылардың арасында, онда жақсы деңгейге жетеміз деп сенемін. Я хочу сказать большое спасибо организаторам данного мероприятия. Данное мероприятие как-то больше сплочает родителей, прививает к здоровому образу жизни. Благодаря данному мероприятию мы узнаем друг друга и становимся дружнее. Давайте заниматься здоровым образом жизни, спортом. Всех приглашаю, чтобы почаще проводились такие мероприятия.